I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Agar.io na mome kanalu. Danas ćemo da igramo Agar.io, da pričamo malo o ovome kanalu. Evo ovako, kada budu izlazili videe Agar.io, možete očekivati da će u opisu videa biti, na primjer, play on skin, kada budem stavio neko drugo ime kao Dani PC, Dani, tako nešto. A kada budem, evo na primjer, sa ovakvim skinom Dog, sada na primjer naslov epizode play Agar.io pa crca play with skin Dog with dark theme. Eto. I tamo onda crca i piše ime moga kanala, ali ako budem u top 10 napišem top 10. Ili ako bude neki gost, pa tako. Morao sam jednoga pojest, pa šta bi rekao da nisam. Rekao bi što te nisam pojeo. Evo ovako, i da još nešto. I od sada, nebitno u kojem god videu, svaki video do kraja, dok se ne zatvori, mislim, to će biti dugo. Uglavnom u budućnosti na mojim videima možete očekivati da u opisu videa ćete uvijek imati dva kanala. Prvi kanal će biti od moga brata, Đorđeta, a drugi kanal će biti naš zajednički kanal od mene i Đorđeta. Sada, ja mislim da bi to bilo dovoljno mene i moje priče. Idemo da prijeđemo na realizaciju, malo da se aktiviramo u igru, da postanemo što bolji. Želim da uđem na leaderboard. It's skin of dog. Dođet moj mali. Dođet moj mali. Mamon. O, dečec moj, ti si moj. Ti si moj. Ma i ti si moj. Dođi der vamo. Ujedinjeni. Velika Britanija. I hate you. You steal my food. That clear? Ok, neću stvarno više da se ponižavam, onako, ne znam, engleski još tu da se pravim kao ja pričam nešto. Šta ja mogu da pričam, ne znam, beknut a na engleskom, booked, a. V jednako tim. Mrzim kada neko stavi v jednako tim. To ja mrzim. Hoćete sada da se podijeli da me pojede, Ovo neću. Ali friendly hoće. Finland, oj, koliko sam te čeka na obali, na pučni tamo dole da te pojedem. Finland je moj. Sada ljudi, odlučio sam da nastavim s istim skinom. Da ovoga pojedem ovdje. Please feed me. Da ja tebe ne bi malo rock'n'zi. Nisam uspio, nisam imao dovoljna pojena. Dobro, ukratko, svim sam se sada blamirao što sam htio. Bukvalno. He hu he. Najgore ima ljudi kada nekoga prepolovite, on sam sebe pojede. LOL. Provala. Biš dir od mene. Ova Norveška je uvijek AFČ. Tako će to nazvati, AFČ. Ne AFK, nego AFČ. Da, AFČ. Sada svi ste... Ne, ti nisi moj. Dobro, to da nisi ti moj. Ali jesi to najdole.
Dječic moj, što sam se ja prepolovil, to nećete nikada se iznijeti. Mame, mene ova čika hoće pojest. Fuck you, fuck you. Nemoj Rusija, nemoj brate, nemoj, pa nemoj mene, aj sebe. Oh, Reddit, you're mine. Niko nije moj, ja bježim. A, ti su stvar moje. Dobro, nismo. Ali je stun. Ma jesti Rusija, balan. Maj, fuck you. Ma šta ti men to govoriš? Ma sad da te tu pojedem. Kako volim ovako likove kada su AFK. Evo meni opet sigurne rane. Tako ga treba. Meni još sigurne rane. Poješću i sviju. Dobro, neće nikoga pojesti. Ma tako, sinket moj. Šta je bilo Turke, bježiš, a? Ma možeš me pojest, bolo, ma možeš ti mene da pojediš. Malo mi fali. Ne smije se spajat. No, thank you. Turki, come here. Imam ja lijepu ponud za tebe. Dođi, ne boj se, neću ja ništa, bale. Neću ja pojest. Dobro, sad ćemo spavat, ćemo mene da pojedi. Dobro, zna čovjek da ja njega nisam namjerno ganjao. Zna to čovjek, bale. Znaju to svi da ja njih nisam namjerno ganjao. Šta ćeš, lijepa ponuda bila, lijepa. Not TV. No. Okej, ti. Okej. Evo idem nazad. Eto. Sada vidimo se. Sad ćemo da spodijeli na me. La. Gotovo. This is my pee-pee. Okay, that's your pee-pee. Turki, na ti rana. Čuješ, alo bre, bre. Evo ti hrana, samo nemoj da me pojedeš. Važi. Nemoj da me pojedeš, ali eto ti hrana. Znaš, kao. Nemoj da me jedeš. Spoj se. Sedmi. Lekoj pos. Leka pos. Sedmi smo ljudi, znači neverovatno. Osmi, malo boli me briga. Rekao sam, barem zadatak ove epizode mi je bio samo da uđem na leaderboard. Imao sam neke osjećaje da Skin Dog mi donosi sreće. Evo, da smo sada malo devetkasti, ali šta ćete? Pardon? This is my pee-pee. 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 No, bježite jer tamo bre dovoljno s velike. Pojeo si mi ran. Jo, kako
koliko se suzdržavam ljudi da se ne podijelim, znači USA. Ma dođi do vama, nisi ni na leaderboard. Dođi do vam. Video je 10 minuta, ljudi, snimat ćemo još 5 minuta. Što znači da malo ubrzaj. Hehe, dečec moj, ti zdir moj. Peti smo, ljudi. To sam tražio. Šta da kaže? Jednostavno profesionalac. Ja samo ljudi da mi se spojite. I da me Edi, nemoj Edi. Nemoj der Edi. Thanks, Edi. Edi. Pojdi ga. Nemoj da govorim tebe. I cannot eat him. Ali ljudi, mislim da bi ovdje trebao da završimo ovu epizodu. Da. Pošto imam tu neku zabranu, stvarno neću da bježbam tamo. Pošto samo go come bitches. Come on, bitches. Ti ćeš meni to govoriti. Ide pauza, bre, ljudi. Trebamo do WC. Ljudi, odustao sam od come on, bitches. On je malo prevelik. Ali evo, idemo se malo podijeliti. Ma podijel se ti. I pojedi ovoga. Pojedi onoga dole. I šta se niko ne dijeli na mene? Bolan, kraj epizode. Želim da se podijelim, ljud. Ljud bježe od mene. De, bolan, pojeder me. Vide lika, neće da me pojede. Aj, dobro, aj snimat ću još. Ja se znate, kao ljudi. Aj, rekao, to je kraj epizoda. Aj, idem se, znate, podijeliti. Fuck. Poješće me. Podijel se, jednostavno se podijel. Nemoj još da trani, nemoj. Ma dođi der vamo, sad da te tu pojedem cijeloga. Ma dođite vi men vamo. Znači, ljudi, idemo, dijelimo se kao ništa, znači... Ne možemo se podijeliti sa ničim, koliko smo se mi podijelili. Split. Ne mogu se ni spacet. Te pojedi me, bu. Ne ja tebe, nego ti mene, budalo. Alo, bre. Još glup liko, eto. Eto ga, ljudi, to bilo to što se tiče ove epizode. Mi se vidimo u sljedećem videu. Tada pozdrav! Znači, nemojte da zaboravite like, da šerujete video i da se pretplatite na moj kanal. Pozdrav!